ده نابا به سالا درباسبوی ده و هاتنا حکومتا بگوهز و روخاندنا رژیما بعض تماشاوان هێژا ڕوێ gelek عالیان یە ڕاز دەرکەت ماسکا لەسەر وێ و هاتە خوارێ. بە تایبەتی gelek قەناتێن عەرەبی گۆقاش و ناودەوڵەتینە ئێدی ڕوێ وان یە هەری ڕاز دەرکەت پێش. دەبێ وان قەناتا بەدکە بەحسا دۆرپێچا غەزایت کن لێژ بۆ مەلەفێ سووری تەماشاوان هێژا تەنێ بە بەسنێ حکوومەتا بەگوێزا سووریەدا کەتنن. قەت بەحسا دۆرپێچا لەسەر سوێدای ناکن. هەروها دۆرپێچێکە گران ژالیە بێ حکوومەتێ بە لەسەر تاخە شەمەخسود و ئەشرەفیە هەیە بەحسا وێژی ناکن. لێ ئەم دەخوازن بالێ بکشین لەسەر بێ دۆرپێچە هاان تایبەتی ڕەوشە تەندروستیە gelekî زەحمەتە هەمژی بەهاتنا زستانی و لە دەرباسکردنا مادەین سوتەمەنیە ئێدی gelekî دژوار بووە. نەها مێ بەرێ خۆبدن جەم و چەگانە خۆ جاکلین بریم وەلگەلمە حازرە و ڕەوشێژمەرە ڕاگینە جاکلین دەماتە خۆش بە دۆرپێچ لەوەر بەردەوام دکە ژالیە حکوومەتێ بە چەند ڕین سەرەکە هاتنە بەکردن لێ دیارە ئەو ڕێژ بۆ کەسا هاتنە بەکردن نەش بۆ دەرباسکردنا مادەیان. ئەم دخوازن بێ کێتەباوەکی بەرفرە ژمەرە ڕاگینە یانژی زەلال بکە مەسەلا ڕیان لالیە دنیژی ئەم دخوازن تژمەرە بالێ بکشینە سەر نەخۆشخانەیە لە هەردوو تاخان بتایبەتی ڕەوشە تەندروستیە دەرمانی خۆ چاوە پەیداتکن هەروها کەهرەبەش کوتێ ژوارە کەرم کۆشان باتەی. ملي دمتا وحموتا مشافانا جي خوش بأراس براستي أف زيدي دوما هنا وبر بسيمة هذا جي بتشاك ودور بيش لسر هردو تاخان هنا جي بردوام ديك تابي كو أف چند روجن جي رياض دير حافري كو دير حافر رقا حلب جي هاتا فاكرن لي دي صاجي حيانها تشتكي وكي سو تماني همشي بي ديفين جياني بنجهين چه درمان دبا چه تشتين دي تري دبن حيانها تشتكي ببيرنجيش درباسي هردو تاخان نبيه رياض دير حافر بري راست هاتا فاكرن لي تاني مروف يعني جي انسان كس تاني السيرفيريه درباسي في ملي دبن حلب يانشي هردو تاخان دبن لي بطيبات السيرفيريه ناهلن كو تشتك درباسي في ملي ببا يانشي هردو تاخان ببا نسو 80 ندرمان نتشتين بنجهين همجي ام بيجن سيرفيريه هنا تدقيق تفتيش سيرفيريه هنا زياده تربيه جاليه هيزن حكومتها وغويز السر طيبات حاجزين كل سر رياضير حافر ساكنن تفتيش وان زيدايا ناهلن تش درباسي هردو تاخان ببا حيا نهاجي هنا بهاتنا زفستاني رجي روشا ملات الفيدري زحمت بويا بطيبات جي نخاشي نها دوي دميدا نخاشي زيدا بويا ميجن ام بربر بدوية صالبة دچن حيانها نمازوت هاتيا بلاف كرن هنا جي ساعتين كهرباء هنا كمن شج ملي كارو خباتين خلكي الفيدري دبا يعني روشكي زحمت را خلق الفيدري جيان دكا إيروجي ما خاص بطيبات أمبالي بكشين سر روشا نخاشخانه همجي كسن كل فيدري جالكو بطيبات الفيدري تينا فيدري خدرمان دكن نخاشن جبر نبونا مازوتا جرم كرنه هجمارك زيدا يعني نخاشي إنجريبه يعني جبر نبونا مازوتي سرماي كوزفستاني بطيبات يعني نخاشي زيدا بويا بطيبات جي ام بيجن زارو كن دچن دبستاني همشي كسن كو تمن مزن نخاشي بواره بريجي هيا لي بهاتنا زفستاني سرمايا مازوتنا كسي صوبه جدانني حتى نها يعني نخاشي وان قالكي زيدا بويا بطيبات دفيدا ميدا نهاجي بطيبات ام لنخاشخانه الشهيد خالد الفجر نها وك هونجي الفيدار ديمانن دجدبينن براستي هجمارك جي خلكي روبرو بدهان كاس درباسي فيدار بچ زاروك دبن چ كسي تمن مزن دبا براستي باري خلكي الفيدار جرانا هر كس جي دبينا لي حدي حيانها حكومتها وغويز سوريا بدنگ مايا حيانا جبوب طيبات بند يكي نيساني هر کس بدنگ مایا تو گاف حیانه نهاتنا آویتن جبو اف دور پیچ ایدی بداوی ببه ایدی براستی زحمت باری خلکی گرام بیا ایش و آزار وان گرام بیا بطیبت الفیدر نخاشخانه درمان کیما اقسام بش نخاشخانه جان بطیبت ین زارو کن یعنی هجمار دکتران جی الفیدر جی کیما براستی یعنی ام تخازن کو دنگ وی ملتی دنگ کسین کل فیدر نه نخاش دنگ خلکی تاخ شیخ مقصود و اشرفی بگین هر کسی کو بهاتنا زفستانی را براستی یعنی روش کی خراب را اف گل الفيدري در جيان دكا روشا خدر باز دكا ناجي مرة محدين حما اوجي رفابريا مشفى شهيد خالد الفجر اما زيدتر كاغاهيان كسين كونا خاش دبن جبرچنا خاش دبن هجماري وان ام بيشن درمان الهندر هر دو تاخان طيبت هندر مشفى دا چاوا پیدا دكن نا او مرة تكرم بك فيدري دم باش ترى دم باش
گلک سپاس هوال ام دخوازن نها ام هنکی باله بکشین سر روشان خوش خانه یعنی اون چاوا اون درمان پیدا دکن همشی چاوا اون اف کسی کنا خوش دبن چه زاروک دبن چه کسی تمن مزن دبن یعنی هون وقت نخوش خانه یعنی رولا کی چاوا دریزن بله خیراتن محدین حمور و بریام مشفى شهید خالد فجر الوامس في طاقش مسعود اشرفی مشفى یکمینه هجمار گل هرود شیخ مسعود اشرفی دا یعنی هجماروان یعنی تکانی بیجه گشتی میلیون انسان ده بداره دا به هاتنا زوستان را بالا خاطر هرو اوره لسر مهاتنا قد کرن جبو سو تمنی نکه و تاخدا یعنی نجبو نخاشخانه تنه جبو همو پیدوی گل دوا تاخدا مثلا جبو مالا دا جبو حتی پیگنی زاری مید دبستان دا مبسکنانده دا دبستان مبسکنان سو تمنی نکه داره مثلا آلیت می همو پاکجی بلدیه ورد بین امنها یعنی حتی اف تاخد ما وکید بی دقرجی دامنه جبو کم سی تمنی نکه داره آد دن یعنی دهندر نخاشخانه دا هجمار نخاشا و تاخه دا انسان ما وکید بی کوچبره تاخاش شهر با هاتن بداره جوا ملیاتن بداره ذات انسان فقیر لسر و ریو عردی هر واره و مستشفیات بداره دا مجبور ملت سری خال بداره ده مشفى شهید خالد فجر ده بداره جاشته که ماسیا ما سو تمنی ده مگو درمان دور پیچ کرنا دور ما جبو نکتنا درمن ده بداره دا دو داره دم زحمتیات دکشین انسانجی هری گران هم ده بداره دا دوا تاخدن مشینن درمان دکتر یعنی حتانی دکتر نه درباس و ملی دبن تین بريفا هندور پیشکرنه جه سوالن تی پرس کن تداری کو تکون دشغله تلکنال شغله والمهم اكيد بلی پرسین حتی فقیر دکتر دخوازن هن ور درباسی خدمت و ملی بن درباس خدمتی و ملتی کن تبالا خاطر جر استنگا چه دکن اف حکومت دمکی نو آتی سر دستالداری هن استنگیج مرشد که ما امجی گله واولاتینه امجی سر واولاتی سر عرض واولاتی امجی خودی واولاتینه امجی خودی واملاتینه ام مجبورن خودی واملتی در کون یعنی با استنگیج بو چی دکن امجی انسانن یعنی با ملت انسان خاصتا بشه می زار یاد و در نخاشخانه دا زاری مت بالا خاطر یعنی کم درمان که نکن وام کیفاتا وقت به و جبو صوبا یعنی ام وخینم ام سوتمنیا متنه انزاری ما حتی دهندر نخاشخانه دا لبن ساقام که پر گراند جیان دکن بحثی زارو کن کرد کسی تمن مزن کرد روزه چقاس یعنی هجمار در باسی مشفید بلوی داره همچی بتایبت نخاشی کوان یعنی اف نخاشی کوان ده یعنی نخاشی چیه جبر چه اف نخاش دبن بله نه دوم مگو مشفای یکمین تاخاش مسعود اشرفی دا روزانه که در باس نبه یعنی زیدی 500 انسان در باز به انسانی تبن مزن و زار یادا در باز به نخاشی هری مگو نخاشی زستانه و الفلونزه و نخاشی که هری گران قرقا انسان دشوته سری انسان دشه و که به کم یعنی به حیل دبه تا حیلوان نامینه اجبو امن کنن پیگن یعنی همو انسان وقتی به پیدویات درمان هم پیدا بکن جبو و انسان هم جوار روشه خلاص کن جبو هر دور پیش کرنا لوا تاخدا جبو و ام دبیجن هرو یعنی دیس ام بان دکن بان انسان دکن بان مافی مرو دکن خودی لوا تاخد در کون یعنی و انسان وقتی به ولاتی و ولاتینه یعنی انسانی و ولاتینه یعنی ام در ونات ام خودی و ولاتینه ام خودی و عردینه هر و استنگل سری مچه دبه یعنی امشی نظام سبب چیه مجی بدل دوش بو ولاتی دایه و انسان ور که آزار الپیشامه مثلا انسان بدویا خواب درمانه و انسان الپیشه من ام نکن وقتی به چاره سری که جر بکن درمان تنه شما والله یعنی وقتی مسئله سیاسیه مثلا ما رو داره دا مسئله که آستانگی انو والله چما ام کردن خدا هم چی کرد نکرد بابا نه تا هم چی کرد نکرد خدا هم چی کرد مادام ام کردن مافی مهد و داره امشی جیان بکن تو چو جیان بکن امشی جیان بکن و داره دا نخاشی ما نخاشه پرن ام بجن یعنی تاخای یکمینه مستشفى بله مستشفى یکمینه و تاخی دا ای خدمتی و ملتی دکه مگو یعنی روزه گتنه به 500 انسان در باز و داره زحمتی مهری گران علاجه و سوتمنیه بله اکانم وی بیشم بله همچی گلک سپاس دکن صاحب
بله آراس اشخا ام بیجن به وی آوایی بو روشا هر دو تاخم تایبتی روشا نخوشخانه همجی نخوشین کوش بر سرمه جبرنا نبونا مازوتا گرم کرنه کل هر دو تاخان چه دبن یعنی به وی رنگی بو ایدی خلق گازنان دکه ایدی داخاز دکن کو به آوایی کی لز اوری ورن بکرن ایدی سوتمنی در باسی هر دو تاخان ببه به وی آوایی یعنی زحمتی هنه ایش و آزارین خلقی هنجی زیده دبن نخوشی زیده دب تایبتی این زاروکان شخا بریا دمکی جی مبارا پار بکر کو زاروک نکارن بچن دبستان جبر سرمه جبر باران جبر کو مازود حیانها صوبل هندر دبستانان چه پاش دبستانان دبن حیانها تننه جبر وجی هینا زیده تر نخوشی زاروکان زیده تر دبه هجماری نخوشی زیده تر دبه اف یک جی تاخید چه بر ام بجن خطریه که مزن قریزه که مزن هندر تاخید چه دبه همجی نتنی خلکن ویداری همو پیکاتین ویداری جیان دکن همجی کوچ برین عفرین شخ بیشی هجماره که مزن شد هندر هر دو تاخان ده جیان دکه و تنش اف نخوشخانه اف جی شهید خالد فجر تن اف نخوشخانه هندر هر دو تاخان ده هر کس بر خود ده ویداری ایدی داخاز و هیوی هر کسی کو افری ورن بکرن جبر کوریا دیر حافر هاتا بکن لهینا جی مازود سو 80 چتی پیدیوی جیانی حیانها در باسی هر دو تاخان نبو ایدی هر کس البندیه کود ده مکانیزه سو 80 در باسی هر دو تاخان به ایدی خلق با آوایی که راحت آرامی جیانا خواده به زفستانی ده در باس بکن بله نوچگانم جاکلین بریمو گلکی سپاس جبوته و میوانیته گو آگاهی درباره نخوشخانی و دورپیچ لسرتا خاش مسعود اشرفی مرا پار بکرین گلکی سپاس